nshuti za Mayina Official, turaho tumeze neza turashima Imana. Gusa nyine hari ibintu byinshi biri mu gutera tutavuga, ugasanga turarakaye kubera ibintu biri gukorerwa hano hanze. Uyu munsi naje mu burakari, nje kuri kuvuga kuri video zihaye zisohoka hano hanze. Yeme tumaze iminsi tubona ama video akadukwaza, umuntu akagenda akiyambika ubusa akaza kuri social media zikazenguruka. Telefone yanje yuzuye ama video y'abantu bambaye ubusa, abantu bari mu kumara bakantumira ngo ndebe uyu ngo ndebe uyu. Birashebeje biteye isoni. Umuntu w'umunyamurenge ngo kurambura ubusa ngo kuri ifoto ngo ukayoherereza undi muntu. Ese ubwo buraya mwatangije mutagiraga no buraya nyabaki? Ese utotinya ubufuri bwo tiwotinya kuri umunyamurenge? Uyu munsi naje mu isura idasanzwe y'uburakari. Umuntu w'umugore, umugore wabyaye ufite abana, kuraza ukambura ubusa ukoherereza umuntu w'umugabo ngo ukora mwereza wambaye ubusa. Warangiza ukagira ngo wa mugabo wahaye ya video si mwene nyoko, si murumuna wawe. Kuri ikibazo coba murumuna wawe ntiyo kuvamo, mwene nyoko tiyo kuvamo, musaza wawe ntiyo kuvamo. Kurafata umugabo w'abandi utazi timwana kura ngo byibuze nguza imico yiwe ngo kubera ko afite amafaranga ngo kurama wambura ubusa ngo kurohereza wa mugabo. Ese ubwo busa usariraga byaradutangaje. Twari tuziga ngo abapasiteri tuzobageraho, ariko ikintu kidutangaza ni ukuntu pasiteri ahaye amazaka amayambura ubusa. Ibyo bintu mwatangije uko ni ibintu nyabaki? Bisobanuye iki mu muco wacu wa kinyamurenge? Hanyuma baje kutubwira ngo hoya ngo none se ngo nicaha ngo gufata ya foto ngo kayisambaza. None se ya video yakugezeho ubuzwa niki kwiheza undi nayo ngo ayirebe? Kuko ni ikintu kiba cakugwiririye, cakintu yo cagushitseho kiza kigutungura. Wapfa kureba video, wareba video y'umuntu wayisohoye ni umugore afite abana, ni umugabo arashingiye, ni umupasiteri utanga ameza akayaheza abakirisitu. Ese wa mupasiteri wowe ugenda ugafata video ugasohora video wambaye ubusa, uzongera uje imbere y'abakirisitu noneho ngo imbabazi zibaho? Uzongera uje imbere y'abakirisitu ngo kuratanga ameza? Uzatanga gute? Nubwo tuzoguha imbabazi, nubwo tutavuze ngo ni pasiteri ninde arahari, ufite amatsiko azavuge tumuhe n'iyo video turazifite zabo. Ngo kuraza ukambura ubusa ukohereza umwana w'umukobwa, nabwo si n'umwana w'umukobwa kuko wayohereje ni kumugore, ni umugore muto wibyaye nka gatatu, ungana na wa mwana wawe ya mfura yawe, wa mwana wawe wa gatatu. Kurafotora video timuntu ari kumwe mu gihugu, uko urafata video uramwoherereje. Ese ubwo buraya mama mukorera kuri telefone, wafasha aya mafaranga warogiye kumuheza ukayatega indege ukaza ukamusura ukaza mukaryamana, byarangira ukareka ukagenda iko nta n'umuntu uzobimenya. Ibyo bintu mwiyaraje zo kwifotora video, uko urafata video umugabo mukuru ushingiye ufite abako ufite abuzukuru, niyo utaragira umwuzukuru utaragira n'umukwe uri hafi kumugira, niyo utaraba hafi kumugira warabyaye uzomugira. Umenye ko ya video yawe wafashe tizotuvamo, twebwe tuzokomeza tuyitunge igihe cyari cyo cyose. Babana bawe bazokura bazobona ya video yawe, bakwe bawe bazoza bazabereka za ya video ya sebukwe. Biteye isoni biranababaje kimuratuka izina munyamurenge. Ko kuvuga ngo izina munyamurenge kura rifata ukarizana ukaryambura ubusa. Ese ico caha uhaye ukora ukagikorera kuri telefone utagitekereje, uri kimwe n'ujya muntu waryamanye na wa mugore, mwembe muri abanyabyaha kimwe. Namara nituza hano kuri social media nitubivuga ngo ikibazo ngo ni mwebwe ngo muri mu kubizana ngo mukagira ute tuzobuzwa n'iki kubizana? Ari mwe mwagiye mukabyambura. Umunsi uzambura ubusa ukaza kuri social media ni ukuri tuzakuvuga, tuzakuvuga kandi twarakugaye. Impamvu tuza tukakuvuga ni ukugira ngo tureko twocu no muco mu rubyiruko rwacu, mu bagabo bacu bakuru babiyandavuza bakambura ubusa. Ese ibyo bintu iyo tuvuga ngo ni irari ry'abakobwa bariho ubu nyine bafite irari ry'amafaranga, none se we wa mugabo we uri hanze ufite ifaranga, ni irari nyabako ufite umugore wawe
ariko umwana n'umukobwa wawe ngo niwe uhawe ugenda ngo nakwamburira ubusa ngo akwereke ubusa. Ese muri bwa busa yakwamburiye akabuguheza ushobora kubwambura, ari igihe wabwambura ari ubukene bwawe kwambuje bwa busa ukabwambura kugira ngo ubone amafaranga kubera ubukene, kuko ubuzima mu buzima ari igihe nyine byanga ukumva ko nyine ugomba kuja hariya ukabona amafaranga. Ese wa mugabo we ko ubufura bwashize, yuko umunyamurenge yari atunzwe no gufasha undi, umunyamurenge yari atunzwe no gukamira undi igihe adafite, kuko iwa mugore wagutuye ikibazo ko afite ikibazo c'ifaranga ubanza kumubwira ngo niyambure ubusa ubone kumuheza za faranga. Ti wo muheza ifaranga atarabanza ngo akwamburire ubusa ngo aguheze video. Ari video yasohotse ejo bundi yuriya mukobwa wasohoye bwa mbere wakoherereje ifoto yiwe ya video ye yambaye ubusa. Ni ukuvuga ngo iriya video ye yateretinze hano hanze iravugwa igira gute. Uriya mukobwa nje bico namushimiye ni kimwe, wagize neza mama, Imana igumugisha. Kuriya uraca umuco wa benshi. Uriya mukobwa aragenda nawe abona ko atari tosha, aho urebera ko twebwe abagore turi imfura, abagore turi imfura, kugira ngo uzapfe kwandagaza undi muntu biba bigoye. Uriya mukobwa kugira ngo akwandagaze wa mugabo we nuko ari wowe watangiye. Iyo udatangira wandagaza uno mukobwa nawe ntiyari kukwandagaza, ariko wewe wabonye ibintu wakoze, umugore agwaye video, umugore wavyaye nimba vyaye kabiri nimba vyaye gatatu, ni umukobwa muto ungana na wa mwana wawe wa kabiri cyangwa wa gatatu, ari muri ico kigero, kuko uri umugabo mukuru, uri umugabo ushingiye, uri umupasiteri, utanga ameza ku gatuti, ariko gukura abwira umwana w'umukobwa ngo nagwe video yambaye gusa ari kwikinisha kugira ngo umuha amafaranga, warangiza ukaza ukavuga ngo turaja mu ijuru. Ese iryo juru uhaye bwira aba bantu cyangwa ahubwo koreje kubajana kwa Satani? Wabwira abantu ngo nibaje mu ijuru, warangiza wowe ukaja gufata video wambaye gusa ukaja kuyitanga uyiheza umwana w'umukobwa? Ese iryo gifuzo umwana w'umukobwa mutari kumwe mu gihugu yifate ndege ukayitega ukamanuka ukaza mukaja kubonana? Ibi bintu je impamvu bivuze kubera ko ni ibintu bimaze iminsi bitubabaza, biratubabaje kirasebye izina Munyamurenge. Kera abantu bose bari bubasha Abanyamurenge kuko bari bazi ko Abanyamurenge ari abantu b'umuco, Abanyamurenge ni abantu bafashanya, Umunyamurenge ni umuntu umenyera undi kibazo. Ariko aho bigeze ubu nyine bari mu kukubwira ngo ese ngo Abanyamurenge ngo aho mwavugiye ngo ese ngo baha basora ama video sa Abanyamurenge mwabantu mwe, bikatubabaza. None natwe twaza hano kuri social media twabivuga ngo twagushebeje. Wasebye wa munsi wagiye mu gitanda cawe wambura ubusa woherereza uriya mukobwa, niwo munsi wasebye. Ariko tusebye kubera ko twe twaje kukuvuga hano, wewe wasebye wa munsi wambuye ubusa urohereza ifoto. Wa mukobwa we wagize neza, kiriya kintu wakoze ushobora kuba waragikoreye uno muntu umwe kigakiza imitima ya benshi. N'uwari ufite gahunda yo kuja kuvuga ngo yambura ubusa aragira ubwoba arayihindura. Ngarutse mvuze cyane kuri video y'uriya mupasiteri, ngarutse kuri nyina w'Amadubu. Nyina w'Amadubu yagiye kwisobanura avuga ngo ese ngo igihe ngo abantu ngo baza ngo bakavuga ngo kuri video yasohoye ngo batazi uko abana biwe bambara, ngo batazi uko barya, ngo batazi uko biga, ngo bayivugira hiki titworeka kuyivuga. Biriya bintu wakoze ibintu bibi. Wowe baraje kuri social media ukatubwira ngo tujewe akazi nkora, nagiye mu buraya, kindakora uburaya, nimubona ifoto yanje video yasohotse hanze timukikange. Twebwe tukamenya ko uburaya bwawe ari bwo baburisha abana, ari bwo babwigisha abana. Ese ico gihe cyo kuvuga ngo kuragorwa n'abana bafite bene nyirabo bitume wambara ubusa ngo niho ugaburira abana bene nyirabo bananiwe kubagaburira. Wagiye ukabafata ukabaheza se ukareba ko atazobarera kugira ngo uje kwambara ubusa imbere y'abantu ngo kurambara ubusa. Waradushebeje ubwoko bw'Abanyamurenge, uradusebya. Ubu turimo kumva dusebye. Video iri hanze kandi none ikibazo wagize wewe nyina w'Amadubu nakugayiyeho, wagize ubwasohora video. Kuriya video nubwo yari yasohotse ntabwo yari kumenya abantu benshi. Twebwe bakobwa bato yari kutugeraho kuko twebwe titwobura abandi bashuti bacu bayidutumira, yari kutugeraho.
ariko nkaba ari abagabo bakuru nk'aba ababyeyi bakuru ntibari kumenya ibijanye na video yawe nurangize wenyine uraza kwisobanura yuko wasohoye video ngo baba bayikohereza ngo tuyikeneye ngo ni wowe wayifashe ni ukuvuga ngo bivuge ko ntaco bikubwiye ntaco bikubwiye gusohora video wayisohoye bitekerejeho jewe iyo uje aho nakugaye sinakugaye kubera ko wasohoye video turi mu mubiri iyi si zinyerera n'undi yakunyerereye uno munsi n'ejo yonyerera cyangwa ikanyererera undi mwisi yabakunyerera kuri kiriya kintu wakoze sinakikugaye cyane ico nakugaye nuko waje kwisobanura iyo ureka kwisobanura byari guhwihwisa hanze ikazerera ariko abantu benshi tibari kuyimenya ariko ikibazo wagize wewe nuko waje ukayitubwira none utari uyifite usanga kibarahamagarana nyabona ntiwogira video ya mama nyina w'amadubu tiwogira video ya nyina n'amadubu woyiburira hiri mu bantu ariko ikibazo wagize nuko waje kwisobanura uriya mugore wavuze ngo waramugaye ngo afashe video ayoherereza so niyo atari kuyimwoherereza undi yari kuyimwoherereza nuriye wamenye ariko n'undi yari kuyimwoherereza gusa wagize amakosa uzakimbabaza ntacaka itababariwe ariko kiriya kintu wakoze ikintu kibi kizogera ku bana bawe no ku mihanda n'umwana wawe uzamubona akabwira ngo nyoko yasohoye video biteye isoni ejo bundi ari umuntu wabwirije aravuga ngo nidutangwa ngo benshi hazoba gufungwa muzokora bino bitendo muri ibi bihugu mukora bino bitendo muba mugaragariza abantu ino mico mibi namara nimushika mu gihugu ngo abantu babavuze iki ko tuvuga ibihari twebwe tuvuga ibihari ibyasohotse mu gihe tuzazana umuntu utasohoye ikintu cyo tukamuvuga ni amakosa ariko umwanya wewe uzoza ukivuga tuzokuvuga mama tuzokuvuga kandi ntaca tuzoba twakoze kuko ni wowe uzoba wizanye naje umunsi nzizana bazumvuga tibazoreka kumvuga iyi mihanda twajeho tiyoroshe social media tiyoroshe ibintu biri mu kugenda uke bikaba biragiye uyu muntu wagusohoreye video ese wewe waza umuha video yawe iwe yimubwira akaguhiwe nubwo wavuze ngo urayifite ngo tushaka kuyisohora none umuntu yo kwicira umwana warangiza ukavuga ngo yamwishe ngo njewe ngo sinomugirira nabi ngo simufungisha ngo kubera anyiciye umwana ngo nindeke kandi yabikoze kubera yabikoze yabitekerejeho si ikintu cabaye accident tawagiye gufata muri telefone ngo afate ifoto ayohereza niwe wenyine wayifasha arayohereza niyo mpamvu naje kubwira mama we gira mama mukobwa mwiza uri mwiza nyina w'amadu uri mwiza nta mukobwa usa nawe reka kwiyandarika wase n'imbabazi mama twarakubabariye ariko kuriya gutangiza ibyiza ukazoheruka ibibi no gutangiza ibibi ukazaheruka ibyiza ahubwo wazatangiza ibibi ugaheruka ibyiza uko uyu munsi wikubise hasi ukaka imbabazi ukaka umuntu wese umunyamurenge wese kuko umunyamurenge wese abonye ya video yawe yarakwazitse niwe wikubita hasi ukaka imbabazi uzobireke n'aba bagabo bavuze ngo bazaguhamagara bakwita shiri bagushekerera abantu babaye babi mugende mumenye abantu hari uzoza kugushekerera agukeneyemo ibintu byo kugusebya wowe ukibwira ko aje kugufasha serivisi runaka kumbe yaje kugusebya wowe uzamumwamaganira kure uri umubyeyi mama warabyaye ufite abahungu babiri ukagira abakobwa babiri uri nyina w'abakwe uri nyina w'abakazana ejo uzoshingira ejo bundi uzogira abakwe ejo bundi uzogira abakazana nibarangiza azofata ya video yawe uzosanga bayikwirakwiza ahantu hose bayereka abakwe bayereka iki uzonyine n'umwana wawe kuyibona uzomutera ikibazo ariko nimureke twisubiremo n'umuntu wari ufite iyo gahunda abantu bo hanze bari mu kwitwaza ngo ni ifaranga yemwe mureke dukene neza dukene ifaranga ariko dutunge Yesu mu mitima yacu dukene ifaranga dutunge Yesu
umuntu uzumva ko azogwa ifaranga kubera ko wambaye ubusa uzoreke nta n'inyoni yishwe n'inzara nawe tuzicwa n'inzara. Imana yagushize izi n'uburyo uzobaho n'ibyo uzokora bikagufasha. Umuntu uzokubwira ngo ndaguheza ifoto ari uko wambaye ubusa, ndaguha ifaranga ari uko wambaye ubusa wambaye video, ni umwicanyi, ni umushinjashinja. nka kujya iwacu twavugaga wabonaga igihu ukavuga ngo gifite abashinjashinja. ni ukuvuga ngo n'aba bagabo baba bashaka video z'abagore b'abandi bambaye ubusa kugira ngo babasebye, ni abashinjashinja bashaka gushinja abantu. Icambere azokwangisha umuryango washatswemo, icakabiri azokwangisha umugabo wawe, azogusenyera, ntazogushaka azogusenyera, uzangara. ni umushinjashinja n'umwicanyi, uzamenye ko ari umwicanyi, uzaba umwamaganira kure, umubwira ngo wamwicanyi we tumbonye, umwamaganire kure. kandi nubona byanze nyine ukavuga ngo biranze, ubonye ko ugomba kwifata, uzubanza umubwire ngo mpezi yawe numara uyibike muri email. Wa mwanya azoba yamanuye yawe azoyimanure mu gitondo, iyiwe imanuke nimugoroba, iyiwe imanuka nimugoroba, iyawe ejo imanuka mu gitondo, kugira ngo duce kano kajagari k'aya mavideo. kuko amavideo adutesheje rwa serera, adutesheje rwa serera. si twababwira hano muri Nairobi dufite rwa serera rw'amavideo, usibye no muri Nairobi uduce twinshi bisigaye byarabaye ngo amarikodi ngo ibiki n'ibiki. yewe nimwisubiremo ko turaja mu ijoro. Ibi ni ibyo gusigara mu isi, irya duku ryame kare, ariko umenye ko ya sura mbi abantu bakumenyemo niyo wireze bazokomeza bayikubonemo. twebwe ikashanyamurenge waranabivuze nawe, hari ahantu wavuze mbere ukivuga mu bijanye no gusenya k'umugabo wawe. gusenya ntiwagize nabi, kandi si wowe wabaye uwa mbere gusenya, si nawe ubaye uwa nyuma. n'abandi baracasenya, n'abandi barasenye, si wowe ubaye uwa nyuma. ariko ikibazo wagize wa mukobwa we ni ukuzana urugo rwose ukarushira hano hanze. ubundi wagiranaga ikibazo n'umugabo, ukagenda ugahamagara famiye y'iwanyu umukobwa, ugahamagara famiye. ni ukuvuga ngo iyo ikibazo cabaye uzubaza ukicaza mu nzu hafi mwasobokwe, ukababwira ikibazo. wumva ca kibazo canze gukemuka, ugasimbuka ukijira mu yindi nzu, ukaja iwanyu, ab'iwanyu bakaza bakicara no kwa sobukwe bitarasohoka hanze, mukabaza mugakemura ca kibazo. wumva byanze ca kibazo, wa mugabo yanga kwisubiraho, mukabona ko gufata imyanzuro yo gutandukana. kandi gutandukana k'umugabo wawe si bisobanura ngo umuzane hano ku rubuga koranyambaga ngo umutubwire, n'abatari bamuzi tumumenye. ntaco bitwaye, nta n'ibyo dukeneye, nta n'ibyo dukeneye kugira ngo mufate ingo zanyu muzite hano hanze. niturangiza natwe nituza kuvuga ngo aba bantu ngo bakuvuze ngo bagize gute ngo bagize gute ngo bagize gute, tuzokuvuga. ico nico tugusezeranyije, tuzakuvuga. uzoza nushira urugo rwawe hanze tukuvuge, nuza nushira video yawe hano hanze tukuvuge. murabona impamvu nambaye gutya? nuko ntishimye, ndifubitse, kuko sinyishimye. mbabajwe n'ivya bibera hano iwacu, mbabajwe n'ibintu biba bibera mu banyamurenge, mbabajwe n'ibintu biba bibera mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge. mbabajwe. twagize ibibazo mu gihugu cacu, dufite ibibazo byinshi. nimurangiza namwe mwongereho ibindi, mukumva umuti ari uwuhe. umuti ni uwuhe? nituvuga ngo twavuze, nitugira ngo twagize gutya, yeme tuzovuga, tituzoreka, tuzovuga. ariko ico dusaba abantu ni mwitonde, mureke gusohora amavideo. kimurasebye umunyamurenge wese muri rusange, umunyamurenge wese muri rusange kimuradusebye. kiki gihugu twajemo ca Kenya, bazi ko abanyamurenge turi abakirisitu, bazi ko abanyamurenge ari abantu bagwa neza, bazi ko abanyamurenge ari abantu bambara neza. noneho muri kujya kwambara neza bazotwicuriye twambaye ubusa, noneho nta n'ikintu uri uko wavutse, ngo ni ifaranga $100, $200, uri mu kujana muri supermarket zigashira nyuma y'iminsi 2 bwa bukene bukakugaruka. aho kugira ngo ufate za $200 ngo niho wambara ubusa, uzogenda urangura indobo ya meloni,
uyizereze wirirwe uzerera nimugoroba 200 uzuyitahane mu wawe ufate ijana rigura imboga ufate irindi ijana rigura ikiro c'ifu ucume murye n'abana muryame uduke turimo amahoro turuta ivyinshi birimo induru irya dukeya uryame kare unyugwe na dukufite ariko kugira ngo ugirire ry'ibyo udafitiye ubushobozi bikugeza wambara ubusa ngo niho ubona amafaranga ngo niho wambara neza niho wisiga neza niho ugaburira abana bawe niho abana biga neza niho bagira gute jya dukuryame kare Imana yaguhaye abana yaguhaye n'uburyo bwo kubareramo niyo babagabo baguheza twa dufaranga batuguha nduzopfa sinkiye mvuganye na Wamadu kindavuga abanyamurenge muri rusange bafite iyo mico bagifite n'uwo mugambi wo kuvuga ngo bambara ubusa nibo mpaye mvuga kuri uyu munsi tureke kwiyandavuza tujye turyame kare igihe kizogera nawe izuba rizakurasira ubuzima buhinduke bidaciye mu buraya usenge upfukame nimba usenga 2 usenge 3 nimba usenga 4 usenge 6 urebe ngo Imana tizogufasha uyu munsi navuze cyane kandi ndije nyine umugenzi wanje tiyabonetse ariko azoboneka ubutaha nakoze nije nyine ni kubera ukuntu naza numva ameze niho nibagiye no kwibwirana amazina banyita Flora Angelique ni umukobwa w'abatwari akaba umugore w'abadahugwa akaba umwishwa w'abazigaba akaba umugore w'abana 3 akaba umugore ushima Imana sawa murakoze